A to dela. Jaz sem vam predstavil TRX gurtne. Tule se uporablja za treniranje mišic, biceps, pa triceps, pa hrbet, pa kičma. Tako da, kaj pa vem, jaz ga uporabljam tudi za avto, za naš ponar. Tistele gor, ki imamo komoro, ne? To so gurtne. Ne veš, kaj so gurtne? Lej, to je za treniranje. Pa da. Ti, ki si tak malo bolj čokata, ne, to te prav prišlo. A mora proba to, ja. Daj, kako to treba? Kakor boš videl in znal. Tako, devaj, še, to je za prsa. Za prsa. Ste videli? TRX gurtna. Kakšna prsa, kaj dobiš? Jebeš ti tak po gurt, to ništa ne radi, pravda?